Hit Studio Production clear to te in Javain chibai vekule voin June ni somparuk kalau chuang kai leta vaccine lazinga harsan nei singni sangruk chuang anom to sarkar leipui datain atalandanin ramchunga COVID-19 vaccine pek chuan na kalpuyani tangin vaccine lato zinga harsan nei adverse events following immunization case singni sangruk chung report ania mi zali somriat pariat anthi January ni somparuk le June ni sari inkar data lakho matangin he report hi siam ani June ni sari thlengkhan vaccine la hi mi vaibel chesom ni pathum le point nga anoma vaccine la zinga harsan nanai AEFI case nei hi 0.01% anni niza somli pathum vaccine pek chu kalpui ani chung hian vaccine la tu mi sing khat zela mi pakhatin harsan na annaya vaccine la to mi noi som zela panni anthi ani datala khomatanga alandanin Covishield la zinga AEFI case hi singni sangli jasari pathum za samko pali ni in Covaxin vaccine la zinga sangkhat jali samko pasari an ani January ni somparuk atanga June ni sari chungin Covishield thi dose vaibel chesom ni pakhat pek chu ani towa Covaxin hi dose vaibel chani point nga pek chu ani thung AEFI case hi chithum auma common and minor case a chuan injection lak nuwa khosik taksana le vung nein masere lotea are vele maya case na sa chuan khosik sang tak nein ru chuk tua na vung le thoklama harsan nate an nei serious case a chuan damdo in panpui ngai khopin an chawa chetha thailawa omin thina hialpo athen thei ani report ti chua hian AEFI case nei zinga zasom ko panga vel chu case wan tlang minor case ania ngai tuam case severe case 2% omin serious case 3.39% anom vaccine lak wanga damdo in lupui ngai hi mi sangni zathum som pariat 8.85% anom zolko kanan puang lokange zolnom RD bloka MGNREGA Noya Village Level Administrative Assistant VLAA Zomon Sanga Kumsamni Pariat Zolnom Vengpui Chu Nizan Darkwale Minute Somli Velkhan Aborala Tuntla Nikua COVID-19 vaccine dose khat na alak nuwa anom samlo zui chu Nizan Khan thoha in aboi zui ni athudon ania Zomon Sanga hi thoha awanga kolasip damdo in panpui ani lain Zamong kholu main aborala OMA Zolnom Vengpui brancha committee member ni in branch KTP assistant leader nilai anibok athi chan hi COVID-19 vaccine wang anile nilo fin fiana ala omlo ani Myanmar thu thar country thaite ngai thaila June som pasari ni ngani khan swal sipaitele People Defence Force te inkana mun naya nunau zachuang te chu Mizoram chung farkon le khobunga antlanchia nimin lai khan khobunga mi som pathum vel vapaya mi somruk pakhat anlu belbok raltlanjinga hian naupom engemozat le naupai lai panhi antela voin khan engemozat chu saikhum kaya ronlu belle tumin anom mek thu report ani raltlantan hian vapai mi puite chuan mutbu le bu fai chome chi rang rang thanem tak tho khomin voin khan vapai bazara dakhom ania farkon lama chuan indrinia mi somruk pariat daltlan lut bak chu mumal taka chin chena an nei lo thu farkon VCP chuan asoi farkon VCP chuan daltlan turten an khotlang hroi tu te belokin an khuwa farkona sarkarin lu an phallo thuwa an chan thin thu soima se ronlut luite chu mizo takin an nar theilowa anomna mun le mamo te chu an ngai sak lo theilo ti asoi bok ani Central OMA roi tu te chuan Myanmar tol chung boina wanga Mizoram raltlan chena mumal nei lovat triau kama inkul te chu ngai tuaranga sarkar anga malaturin chief minister angen Central OMA roi tu te chuan tunaya Myanmar tanga Mizoram rontlan lut triau kama inkul te chungchang le tuipural group OMA ten anlo boipui dan te chu chief minister Zoram thanga chu anshilti ansoi raltlan boipui tu chungchanga hian NGO kuta in ngat lovin sarkar chu malaturin chief minister chu angenti ansoya raltlan boipui konga hian group OMA ten sumle paitam tak an central to wanga chetlak harsat chin om theiwanga sarkar chu chechok tura angen thu te
Chief Minister nena hian an thlen ti an soi Central Weme roi tu te hian Chief Minister nena hian tun naya ral tlan tharte tuipui ral group Weme in an boipui dan le malak dan tura ruaman na an siamte an ril Central Weme roi tu te soidanin tuipui ral group Weme chuan ral tlan te omna turin triau kama temporary relief camp an siama chuta chuan mi thanem tak anoma farkon le vapai khochunga temporary relief camp chu siambel le ania triau kama ommek rapid antigen test a negative te chu da tummek ani thu an soibok Chief Minister Zoram Thanga chuan raltan boipui chu volunteer athilti vek thei ani loti a riat pui thu le NGO te malak na chu fakom ati thu te Central Weme roi tu te ma hian asoya hemi tan hian sarkarin paisa asangson thu le a chuat rep thu rilin theito pin sarkarin ma alak zel tur thu asoi Thudon danin State Planning Board Vice Chairman H. Rammoi chu Delhi a sarkar ho tu te dor kualin athang meka Ministry of Home Affairs le Ministry of External Affairs ho tu te muin Myanmar altlan te chomdol na konga anpui na te adil ani taran to thinangin Mizoram Myanmar altlan singkhat sanga chuang anom to heng mi te baka hian tun haya Myanmar Sipai People Defence Force te inka na mun haya mi thanem tak chu Mizorama anon tlan lut le ania nunaw te chu khochunga lu tir ni ma se raltlan tamzo kero shilenga wangin khochunga lu arem lova triau kama omkhom tir anni raltlan te an khongai thla khomya sipai an lo wangin mani in le lo chuasan lo theilovin an siama an sahim na te zongin Mizoram lam unaute ronbel an tumme ka heti lai hian COVID-19 le Burma le India chu ramshan ani wangin boithak na chin tamtak aum thaya raltlan ronlu tummek te pon ronlut mai theilovin harsa na tamtak antok ve bok ani heti lai hian Champhai DC Maria City zuali chuan Mizoram chunga Myanmar raltlan mi sangthum jet chu tunhaya Indo-Myanmar border trade point kaltlanga thon ho anni thu asoya Champhai District NGO Coordination Ruitu ten Voinaram Rishula raltlan te din mun abangla a ansoi puina Champhai DC chuan tuna hian district chunga ramrishula raltlan engemoza ten Mizoram chungronlu antum mek thu soin COVID-19 ripuileng thon hi nakal mekin ramrishule Myanmaram chung atum na satlain ritrai darzel tur venga fimkhur angai wanga no saruma raltlan te tuam hlom chu ti hlei thei ani lo thu asoya DC chuan Mizoram chunga Myanmar raltlan mi sangthum jet chu tunhaya Indo-Myanmar border trade point kaltlanga thon ho anni thu asoibok raltlan lo lutkara ruihlo le thil thalo tol thin anom tel thin wangin tunhaya po ruihlo cheng noi sari chuang hu tiral aloni towa ramrishula raltlan te chungchanga Champhai district thunai tu te tan thutluk na siam ahar sat pha le ani ati thudang nimin chun khan Magu division pok khua tanga chimlama chinma khua swalsi pai ho an rang chiam maya khomi pui laulu tuk chu tlan che thei an tlan chia kum upa tarle dam chaklo te chu an tlan ve thei lova in chunga tuile ei turnen an hut chia in pon lama tangin chabi in an kala an tlan san lom taringot ani swalsi pai ho chu tlaidar thum vela tang khan khua an haltana akang na salya tlan che ve theilo tarle damlo in kanga antel nol nia riat ania ara phlak tak zet ani khopum deu tho in akanga tarle damlo chaklo te akang hlum nuala theito pin tongtrai sak mul mulang u mani deu khan an kho kianga dalan tha ani wanga hetianga rong takachea khomi puite chuan an ngai India company in radar lama Myanmar sipaite atran puina sa India ram sarkarin ser tam bera anaina ral thuam siam chuan lian tham Bharat Electronics Limited BEL chuan vaukamatanga enthak na le akai noi thila Myanmar Military Council chu thopuin sumdona a local puingar ngar towa Myanmar Military Council in thunaina aponglak nu hian BEL chuan rumsari veljet radar kai noi bungrua chi rang Myanmar a alauthon lu to ane chu wangin Justice for Myanmar pol chuan nisom pali sangni somni pakat khan India company BEL le Military Council te thodun na chu chuchat turin angenta ane Myanmar a India in alauthon to te zinga electric exam thei
radar manga video lak theina khol VHF in thunjom na thil graphics processor computer tochi manruate thil da khom na te battery le thil dang radar che sang baka meter som panga jeta sang tawarte atel thu Justice for Myanmar chuan atalanga BEL thopui company te an sarkar le ser te chu khovel thriata ethic thatak anvongani tilan tirnan Myanmar sipaitane na insum don ton na hi anti top turani tin Justice for Myanmar IO thusaitu ma tadar narmong chuan asoi ani Myanmar ramtana BEL in anthon thina hian anhiamber le alai holchi boruak ka chhuwa thei nu ma chui thei barani radar chi atela hengte hi rocket missile bom thlok thei te kana muntur target zone nan atangkai hle ani heng vaucam en thlak na man ruwa radar system an ruwa man na hi sangni sompasari khan India Prime Minister Narendra Modi khan Myanmar atlo trum khan remti na ming assign to thu Justice for Myanmar chuan asoya BEL company bungruwa ta hi India Jepule Bangalore khopui atangin Myanmar Defense Ministry kaltlangin February ni sompasari sangni somni pakhat le March ni somni pakwa sangni somni pakat khan athon towa heng baka akai noi wone uneu tur manrua singkhat sangni janhi le spare part po sangkhat jet chu December sangni somni atanga January sangni somni pakat khan Myanmar alauthon to ani BEL company atang hian vaucam en thlangna radar system atan meter som pangale meter som nga zeta sang to war buntur hian tender chang turin alauko to boka India sarkarin ser tamber anaina BEL company hian kumsang ni somparet khan Myanmar Ral Thum Commission company pakhat Myanmar Consultancy company hi khomolama manatan radarte alauthon to ni in Justice for Myanmar Paul chuan asoi bok ane BEL company hian Myanmaram hi asumnar ber pakhat nia chalngam ati thaya ramdang munruka nathona mun anei zinga Myanmar palaitene na tuna nathona mun hi kumsang ni somparet khan alo register towa he office hi kharturin Justice for Myanmar chuan angen hial ani Stockholm anti ramsang indem na chui tu pol institute te record dan chuan BEL company hi ralthum siam le thon chua chungchanga khovela ralthum siam company lian ber za zinga atela chubaka Europe based company lian anti Italia electronical Swedena Sharp Denmarka Therma French le Netherlands company ya Thales tenen indem siam na anneya heng company te hi Europe bramten ralthum shal chok lo tura an khap bramte anlani zui bok ane Denmark company Therma hi radar project manga BEL nena indem na nei ania Myanmar a anthon lu te po hi Denmark kutsuak ani ringin European Union ralthum khap tu pol ruam manna dan chu apal zu tani ti in Justice for Myanmar chuan atalanga BEL a ser nei lian zinga hian America tangin Gold Search Dimensional Fund Advisory le Franklin Templeton Japan Rama Nippon Life Insurance NLI North Korea Myro Asset Financial Group Norway Northbank Investment Management le British 91 company te antela Military Council ten sorkarna anla katang khan sipaiten nunrong taka anchet lain BEL company chuan ralthum alathon reng nia hriat ania Myanmar mi puinun na ngai poi molovin hlokna ringot awuma chuwangin heichaupo hi BEL company in ralthum lama sipaite sumdon puito lo tura chan thatak ani ti in Justice for Myanmar chuan asoi